Dobrodošli na Couch Treber Videos, moje ime je Marko Jakić, a sa mnom je moj brat, moj kum, moja neprežaljena ljubav, Marko Janković. Si se nalupit. Pa... Danas igramo novu free-to-play Battle Royale igru koja se zove Realm Royale. Fun fact, danas kad sam pokrenuo igru, moja žena bila pored monitora i pita kakvu to farmu igrate. Samo da ugasim ovu muziku, muzika je mnogo loša. Jesam, ti si lider. Ja sam smanjio malo. Music volume. Šta ideš na social, pa na friends, pa ne na party, pa add friend to party, jel? Ne znam više nijedan. Čekaj, išao sam gore desno na ovo. Da, to je to, social. I tu je bilo... Add friend to party. Brate, ali je glasna muzika. Pa ja sam ugasio sad upravo. Tako. Na 6 sam stavio. Ja sam na 9. Jesi istraživao malo? Ja inače nisam igrao nijednu partiju, ali gledam ceo dan kako igraju i Summit, i Team the Tatman, i Ninja, i Grims je igrao, svi su igrali. Jesi istraživao malo šta je cool za mouse sensitivity? A za mouse sensitivity, ja sam stavio sebi, čini mi se, sad ću pogledati. Meni je 6,5. Kapiram da bi tebi odgovaralo neki 10 recimo. Ja sam stavio bio 9, bez ikakve provere. Pa eto to... Aj stavit ću 8. Aj stavit ću 8. Jer ja imam, na primjer, u Fortniteu ja imam najmanje sensitivity od svih. Ne znam, u Overwatchu mi odgovara malo veći sensitivity, u Fortniteu malo manji. Ova igra inače bila Paladins. I planirano je bilo da bude Paladins Battle Royale i igrao si sa likovima iz Paladins. Međutim, onda su promijenili to i promijenili su naziv igre skroz. Zvalo se Paladins Battlegrounds. Da, ista kompanija je pravila. Da, pa pazi ovako, ja sad nisam ništa ovo istraživao, ja uvijek kliknem Warrior i to je to. Warrior, a? Bukvalno, i nemam pojma, ništa, polako, vremenom kako nećemo skontati. Aj, ako ćeš ti Warriora... Hajmo bojiti Warriora, šta? Mnogo lagujem, ali dobro. Mapa mi se mnogo sviđa i mnogo mi se sviđa što su skroz različiti delovi mape. I pustinja, i sneg, i šuma, i... I vatra, i voda... Gdje ćemo? Ajmo u pustinju, nisam išao ni jednom. Badlands, a? Nema veze. Nema veze, imamo konja, trčimo. A realno. Ali ajmo onda u ovaj tipa ovdje. Ajmo ovdje. Ajde. Je li ista fora kao u Fortniteu? Okej, igra, ali ima nekih čudnih. Nije ista fora kao u Fortniteu, nema padobrana, nego se zabiješ u zemlju. Ha, do jaja, super hero landing. Super hero landing, bukvalno. Što mi se sviđa zapravo. Jer ne moraš sad nešto da razmišljaš kad će ti se otvori padobran, da li ćeš biti iznad planine u trenutku otvaranja padobrana, gdje ćeš biti, šta ćeš. Jedan na 6. Je to neko sletio? Moguće. Imam crossbow. Imam malo armora. Ima ovdje nekog oružja ako hoćeš. Pa se čuje? Ja skočio. Da, imaš na F da skočiš. I imaš na 3 i na 4. Tu ti pucaš? Ja nešto pokušam sa spelovima. Ne skočio, eto nas pored. Evo ti ovdje još jedno oružje. Health potion i dođi uzmi jedan. Na 2, iza kutije je. Imam ja već jedan. Okej. Jel može da se uzme 2 uopšte? Može. Može. Uzmi rukavice. Armor quality too low, imam gore neke gauntlets. Možeš da ih na X prodaš sve što nećeš. I da dobiješ neko malo... Ima gore neki shotgun. Ne, nije, rifle. Šta mogu da... Prodaš na X kad priđeš... Shardove, jel? Aha, kapaj. Dobiješ shardove, tako. A onda sa tim shardovima možda ideš u kovač. Znam, to sam vidio, to je cool. Da kuješ, bar mi se čini, samo ne znam kako se to radi. Provalit ću. Ajmo da jašemo. Ajde, put je dug.
Jel može shift na konja, a? Ne. Nema kao neki galop, samo... Nema. A možeš da skočiš. Evo imaš ovdje mrežu ako hoćeš. Imaš crossbow ljubičast ovdje. Može. I mrežu. Brate, još nikog nismo vidjeli. Nisam. Pa čuli smo, mislim da to dovoljno. Evo ga! Opa! Gdje? Ne znam. Gdje si ti? Aha. Evo ga ovdje. Nešto, ne znam gdje. Snajper! Pogodio sam ga za 350. Pile! Bravo, napravio si ga na pile, da. To je valjda kada umire. Jest. Samo što moramo da gubijemo. Znam. Malo? Seri. Na cooldown. Mrtav. Ubio sam. Bravo. Neko! Ispogađao sam ga malo. Seo na konja. Pobjegu je. Pusti ga, koga jebe. Okej. Ima ovdje neko... Ovdje jedan. Pogodio sam ga za 145, 173. Ne, drugi! A vratio se. Kurac! Pa brate, ovo su neki asasini u pičku matom, šta su ovo, imaju neke... Da budu neuništivi, šta li? Imali su znači da budu neuništivi, šta već. Kuliraju me, možda se oživi. Biju se sa još nekim, aha. Kako se healujem? Aha. Na H. I na G možeš da armor već. Jebih. Funny mi je, nije mi ono... napeto ko Fortnite u pičku mater. Da, pa dok ne... nije napeto dok ne bude napeto. Znaš, kako bude igra malo napredovala... Naravno, i kako budemo više igrali, sve će više da me nervira, ali fresh mi je, novo je, ne nervira me. Da, dobro, to je tačno. Gdje ćemo? Ajmo ovdje dole. Gdje? Ovdje iskači. Ne mogu da... glupost. Evo, ovdje tu. Aha, dobro. Samo sleti direktivno, stvar. Sledeće nekoliko ljudi. Pa jebi ga, šta da se reći. Ali ne sleće u tu kuću. Jebaj mi ti healing pool. Ti šibaš neki? Ne. Da, neko je kod tebe. Sada da. Ne mogu da iskočim. Jebem ti sunce u pičku. Ubio sam ga, ali dolazi drugi. Pogodio sam ga. Brate, baš ima malo. Dobre. Može. Mačokice. Zajebo sam se. Jel, nevidljiv sam. Pa ne znam, ja te vidim. Pa dobro. Ja, pa sad ovo. I F. Aha. Ne znam da li ovo... Healujem. Možda se brzo healuje. Čuje se neko leđa. Dobre. Boka je.
Ja ne mogu skočiti gore. A kako prođe kroz stepenice? Tere ga dole. To. Evo ga drugi, evo ga drugi. Haha. Okej, ima mnogo početnika. Pa i mi smo početnici, brate. Ima pucanje ovdje, ovdje se puca. Silazi s konja. Pucaju na tebe. Ne pucaju na mene, pucaju na neku drugu. Jedan je pile. Obojice su pile. Daleko sam, ne vidim. Bacio sam ti nešto. Ubio sam jednog koji je pile. A mi drugo pile beži. Dođi za mnom, dođi za mnom. Idem. Leđa! Sjebo sam ga. Ovaj je nestao u pičku matru. Imaš tu iza čovječe, pazi. Ajoj! Umri! Šta koji kuda? Ali je moguće ovaj nemaš i jebote. Ima gore na krovu jedan, da znaš. Evo ga, pao! Kako to gađaš kroz zid? Ne gađam, nego buguje spectate. Ovdje pada drop. Čekaj, ovdje pao drop. Pao ili pada? Mislim da je pao. Da, izgleda je pao. Da, pao je. What the fuck? Opa, pazi! Bravo. Ej, jebi ga. Brate. Dobro, 12. Ajmo skroz van, ajmo ovdje. Pa ćemo utrčati, brate. Gdje? Aha. Ajde. Kapiram da i tu idu ljudi zapravo. Pa znam, nego kažem... Da, idu dosta. Jer ovo je najveći grad na cijeloj mapi. Fuck. Ja se zajebo, da, ja sam se prebacio da je Fortnite, da će se meni padobran otvoriti. I da ću onda da sletim latko tamo gdje treba. Sjajni su. Neko mi je u kući. Ima pun kurac ljudi jebote. Ja imam samo crossbow. Ko puca? A ima jedno 10-15 ljudi oko nas, evo mene puca lik. Ima 30 health. Pogledaj šta ga ih je. Krij se tu čošku. Okej, ovo sam waste ovo.
Za koliko? 0. Ali dalje nemam oružje. Nemaš oružje? Što me ubio ovaj? O! Ja sam pobegao, u nadi da ću naći oružje. Znate ovo je... Nije reloadem! Dobre! Dođi ovdje! Nemam oružje. Evo ga čest neki. Evo ga oružje. Ima ovdje neko? Znam. Fuck! Ima i ovdje. To. Su vi žirali, majke. I ovdje u zgradi imaš i helta i... Pogodiš. Baguje! Baguje! Zaglavio sam se! Pa i skače na ono F, znaš šta već. Evo ga! Ja sam otišao oko kuće, čekaj. Ubio sam ga, kolika je? Čoveče. Još ljudi. Ne znam. Pitam. A meni treba heal. Healuj se. Taruk skill žaba. Oluja je brža od mene, oluja je brža od mene, oluja je brža od mene. Kad budeš na čistini, siđi s konja i pricni F i onda samo i konja ponovo. Kad budem na čistini... F, da se zaletiš. I onda samo neš konja ponovo i trčiš. Jesi me skapirao? Aha. Pa ima malo feel kao WoW. Da, skroz mi je WoW Battle Royale. Samo je lepša grafika. Pa dobro, WoW je mnogo mator, brate. Evo ga čovjek na konju! Brate, mnogo je low. Drugi! I on je low. Šta im radim? Treći, ne znam odakle. Pogodio sam se. Mislio sam od Čekića da je čovjek. Pogodio sam ga za mnogo. Unutra ima na forđu, imaju, oni su na forđu. Znam, pogodio sam ga za mnogo kroz prozor. Gdje se ulazi u pičku matri? Pogodio sam ga za 800. Drugi na isto mjesto. Ne mogu da ga pogodim! Juri tebe! Osjećaj me sekirom. Jedna sekira i upravo. Ne mogu, 15, 6, 14. Kod mene piše 22, dvoje. Jer kad sam ja umro, meni je resetovo tvoj timer.
gađaš je. Dole levo. Iza kamena možda. Popni se gore. Ne! Više nije. Ali ima manje health od tebe, vjerovatno. Vreme. Znam. Ne! Ne! Uči. Jebeš sad, to je ostalo. Lijepo spori krug, dobro si. Tu je. Eto ga. Molim. Ne! Ne! Ti protiv dvojice sad. Zajedno su. Šta je to? Neki turet? Izgleda kao turet. Da, turet je! Jebi ga. Uši kurac. Sanj. Kakav glupost da postaviš turet koji pravi koliko? 780 damage'a. Glupost. To su ovi inženjeri, brate. Nije, pogodili su me i obojica i turet i sve, brate. Trebao sam da ih sačekam sa strane, a ne da se zaletim u njih. GG boys!